Kigeranio kia mathomo ma biology nikio Lavender Awuor murutwo thukuru-ini wa Uasin Hai aikarire ari thibitari akiamukira urigiti wa murimu uria ukoretwo umugumeire wa kunyiha gwa thakame mwiri-ini wa sickle cell anemia. Na thengia wa mathina maya Lavender ni arayukirie uhotani maumirira-ini ma kigeranio gia KCSE na arahota kwigwatira grade ya A, uhotani uria augite umanite na gwikirira kio mathomo-ini make, akiuga kiroto giake gia guthomera kothi ya urigitani thukuru-ini wa University wa KU ni gikuhinga. Practical pia nilifanya niko hospitali. But today I'm grateful to God kwa Kenya amenifanyia. So I would like to urge us that there are no limitations. As long as you have the will to go, you will make it. Ugonjwa yenye inaitwa sickle cell imemsumbua mtoto, hata kama umeenda safari unakuwa tu na wasiwasi, ujui ni nini inaweza tokea anytime, kwa sababu hii ilikuwa inakuja tu kwa ghafla na mtoto anakwaza fahamu dakika hiyo. Kungina kuo maumirira ma kigeranio mathiete na mbere na gukungwirwo arutwo thukuru-ini wa Arabuko Forest uri uri kaunti-ini ya Kilifi, othe makioneka gukorwo makinyitie ikiro cia kuingira thukuru cia university. Kuwa na mwanafunzi aliyepata chini alama ya C+, hii nadhani ni ishara kwamba kuna kazi nzito ambayo ilifanywa na tunamshukuru Mungu. Kwirutaniria na mitugo mirungiriru ni mamwe ma maundu maria magwetetwo gukorwo marateithiririe arutwo gwika wega kigeranio-ini, thukuru uyu ukiranira guthie na mbere na kwandikithia maumirira mega. Vile nimeona masomo yote aswa somo langu ya Kiingereza pia imeinuka na mimi na furaha. Thukuru-ini wa airetu wa Butere kaunti-ini ya Kameme arutwo 16 nio maregwateire grade ya A, thukuru uyu ukiandikithia mini grade ya 8.7. Uhotani uyu ugikungwirwo ni aciari, arutwo na arutani. From the candidature of 423 candidates managed to score C+ and above, the minimum entry. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.